ngiphansi umuntu ophansi uzobela ukhuphuke la okay siphakathi inside njengamanje nina benkayishana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva awu nina bendlondleni ophapha ekhanda kaMenzi indaba kawulalele lo muntu omemezayo omemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula likaJama lichithekile ichithwa ingqole endala kithi kaMalande nina bakashishiliza ngedidi kwelimahulu limhlabeni imbeduli nina abantu lebande ngodonga kwela kithi kwabheka uZulu ngiyabingelela enhla nasezantsi lona obingelelayo madoda umfana awu madoda ingane yomfana uboy uprofessor ngingwaka nongoma ngidabuka esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yombukiso yalu noma yohlelo lethu lo ibukayo iMPTV1 ngaphansi kwengosi how I ended up in drugs ngawela kanjani ezidakamizweni okuhlelo lapho khona silanda khona abafowethu nodadewethu abahlala emgaqweni noma abaphila impilo yobugqila bezidakamizwa noma bavele ngeshiya ezidakamizweni basuke bezosilandisa besixoxela ngendlela abakhule ngayo nezinto ezagcina ibaholela ukuthi begcine bewele ezidakamizweni sisuke sikwenza ngenhloso onqangeni lokhona sisuke sikwenza ngenhloso yokubhula umlilo lapho ungakafiki khona ingakho ngeke ngize ngithi ngiyacela awu ngiyaphula izandla ngiyagoqa ngiyazendlala uma ngabe uzobika udaba lakho ngiyacela uma kukhona umuntu okubukayo azalwe kabusha yona ke inhloso yohlelo le ukuthi abantu besizakala uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye siyacela ucindezele usubscribe button ucindezele nebell ucindezela kwakhe ibell uyokubeka emathubeni ukuthi makunesiqephu esisiposayo iyobe isikenqeza ocingweni lakho uyothi mawungena ngaphakathi ke uyobe usuyitholela isiqephu sangalolo suku siyacela futhi abantu bejoine i-membership ukuthi sihambele izikole sikwazi ukuthi sihambe siyokhuza izingane sikwazi ukuthi siyo raise i-awareness einganeni ukuze singaphinda into eyodwa esibhula umlilo ngapha kuyasha ngapha siyabhula ngapha so manje into esidinga ukuthi siyenze idinga ukuthi sibuyele manje kuthiwa ugotshwa usemanzi zibanjwa isemaphupho kumele sihambe siyokhuluma nezingane ezikoleni siyabonga ke labasebethe bajoin i-membership u20 siyabonga labasebethe bajoyina unombuso Ndumo kube usindiswa Makhayi kube uvuyelwa Msane usisi wesikhukhukazi foundation kube uRetsoya Zwane kube uxolile Zikalala Faith Mandla Precious Nene Busivelaphi Zanele Mthembu sonke ngemathembi Maphindi Dube nomfundo Mashiyane sibongile Empofu fikile Hadebe Misani Misi kube uNontokozo Malaza busisiwe Thulisile Thandongubane sibahle Cwenza sigeqa amagula Real TV1 Amanda Yalo Zalo Tetile Mongezi Mboyi awubese kuba umuntu okuyena wazivulela nje inkundla uza nokuhle ndalo enhle uqeda inyanga namhlanje ajoyina siyacela nabanye bafowethu bejoyine ukuze i-channel ikhule ikwazi ukuthi ifeze nenhloso abantu abafisa ukuthi ifezeke if ever ke ufisa sikutholela ingane yakho eseyidakamizweni noma ufisa sikubhekela umuntu wakini owalahleka osokuthi useyidakamizweni it's compulsory kubalekile kungumthetho manje ukuthi kumele ube member of the channel if ungayona member ngeke sikwazi ukukusiza ngoba u20 uyimali encane ngabe that is why ithatha 20 rand ukuze noma banezokwazi ukuthi ebe nawo amandla ukuthi asize abanye sibambisana ukuze sikwazi ukuthi sinqobe indaba ezidakamizwa sawubona nkosazana kunjani saphila sengilande kakhulu yabakufuna ukulanda abantu abantu bayakhala ngokulanda esikwenzayo sisiwambi uma ungabingelela nje umphakathi uzazise ubingelela iMPTV1 ungathi ungubani uvelaphi igama lami kuAndiswa ngakanzimandi ikhaya isemani Moria nakwaMashwe emafarm seRichmond why uMashwe umningi kangaka lapha ukunotice ukuthi uMashwe umningi la yebo umningi yini inkinga mani xoxa nje ninodwa njengomakasana ngoba njengoba sigcinisile emgwaqweni suke sesingafuni ukuntshontshela abazali mana khona bengifuna uyi-understand ngaphambi nje ukuba kuze kugcinele lapha ekuthiwa ngigcine emgaqweni nisola ukuthi yini imbangela ukuthi abantu bakwaMashwe bebona abaningi abala ezidakamizweni mhlawumbe ngokuthi umuntu uyathatheka futhi mhlawumbe ilokishi line-influence ukuthi izingane zibe othathekile ukuthi naselokishini ama-drugs maningi shuthi kompunzi edlemeni lapha kwaMashwe yebo ngoba abanye baqala khona okay
Yeah, uma ungasilandisa ngokukhula kwakho, ukhulelephi, uthe emakhaya kuphi? Richmond. Uqale khona ukukhula. Yebo, Yeah, usilandise ngokukhula kwakho. ngazalelwa khona eRichmond. Yeah. Ngazi uma uswangithatha-ke ungabuya sazohlala eThekwini. Ukuthatha unangaki iminyaka? Ngangifunda first year. Oh, hayi awuseyingane lapha usazalwa wakuthatha uzelwe. Ngangifunda first year. Yeah. Ngoba ngangihlala khona nogogo. Oh. Wabuya-ke yena-ke leThekwini esezongilanda ngifunda first year. Okay. Hayi sahamba-ke seza le eThekwini-ke mina lo baba lo ngangazi ukuthi ubaba wami. Okay. La ehlala naye. Yeah. Hayi-ke sihlale kubo kalo baba lo. Yeah. Hayi sihlale ubaba lo futhi stepfather. Yebo stepfather. Yeah, ukhule wazi kodwa ukuthi ubaba wakho. Mina ngikhule ngazi nje ukuthi ubaba. Yeah. Hayi-ke sengiqala-ke nami-ke sengikhula-ke mekwenziwa imisebenzi-ke mina bengibuyisele eceleni bona kodwa shuthi babengaboni ukuthi sengiyabamba. Ukuthi bayakhuluma bethi hayibo singamfaki phela u-andiswa kayena wale ekhaya. Mhlawumbe ubuna ngake iminyaka unothisa leyo nto leyo. Lapho ngase mhlawumbe usuphumile ngino 9 10. Okay. Ngase ngino 9 10. Yeah. Njalo nje ngihambe ngiyobuza umunye angazi ukuthi uyihlobo kanjani nasekhaya lo yagogo kodwa wasekhaya. Yeah. Yabazalwa noma. Ngifike ngitshene ngithi gogo indaba bethi ngalena mina ngene wakhona kanje. Yeah. Naku yena-ke lo gogo lo engitshena-ke zonke-ke izinto-ke kodwa ethi uma ngingamtsheni. Hayi kangitshene-ke ethi wena uyena walaphayana ubaba wakho waduka ngey'khathi angazi ziziphi. Yabo. Futhi naye nalowo baba lo yathi nje kwathi waduka ngey'khathi zezimpi naye akuyena futhi ubaba wami. Ngoba uma sesinikeza yena lo muntu ngoba noma ngithi wazala esamncane u13 ngoba basheshe bashonelwa abazali. Yeah. Ngoba kwayena wakhuliswa udadewabo nathi sakhuliswa udadewabo. Uma wakho wakhuliswa udadewabo sisi wakhe. Nina nibe senikhuliswa udadewabo uAntweni bahlazi. Udadewabo amalo wakhulisa yena. Yabo. Yeah. Hayi-ke sahlala-ke wangitshena-ke ngambuza ukuthi nalesi sikayili sesila ngoba phela ngazi ukuthi ngalimazwa yini la. Yeah. Wangitshena-ke wathi-ke umana ngazi wayengishiye ehlathini. Shuthi ejula nalo bhuti lo ubaba lo. Wangishiya ehlathini mina ngase ngagaqa ngaphuma ngaqojwa izinto la. Yabo. Uthi wayekushiye nganhlosoni u-anti uma ngabe mhlawumbe kulandisa. Angasho ukuthi phela wayesangena istage mhlawumbe wayejola washo njalo ukuthi wayesejula nalo baba lo ngoba bathandana vele kuyimina kuphela. Yeah. Bithandana. Lo baba lona naye owayetshelwe ukuthi uyingane yakhe. Mina sengishilo kuze izibongo eziningi kwathiwa ngwakampanza kwaphinde futhi umana wabuye eGoli esehlala eGoli wathathisa u-anti wathi indaba andiswa kayena wakampanza andiswa wakamakhathini. Manje mina ngisazi ukuthi yena-ke isibongo sami ngwakuphi ngambuza naye-ke sebuyileke ngoba savele saba ney'ngane. Into eyenza ukuthi ebuye lapha eGoli ngoba u-anti wathi phela ngeke nayo sekhathele usemdala ukuthi esikhulise siyabona ukuthi hawu anti vele uzokhulisa thina ney'ngane zethu. Akhulisa uma wakho futhi. Aphinde akhulise noma yabo. Wabuya-ke sithina-ke wahlaliswa ukuthi-ke sesiney'ngane-ke. Yeah. Yabo. Mase ngambuza-ke ngoba ngangithi mina ngithi ngiyayiqala indaba evele vuthe. Kodwa manje base ngimdala-ke bese ngimbuza-ke ngimbuze-ke waqale-ke wangitshena-ke wathi mina yena andise ukuthi ngangisamncane laphayana. Mina ubaba wakho wakamakhathini. Yeah. Lo baba lona kuthiwa kampanza lo wangiqambela igama elithi u-Andiso. Bekungayena ubaba wami wayeyazi ukuthi kodwa yena ngengane yakhe wafika vele kene imithi ena 3 months. Ubaba wami-ke uthi wala eMlazi wakamakhathini angazi uyayisho ngisho nenamba yendlu la ehlala khona lapho. Yabo uthi angazi waphinde wahlangana naye embona angazi ukuthi wangena ebantwini ethi uyamjaha angazi wangabusambona-ke. Yabo ngobani kusukela lapho-ke nje inhliziyo yami-ke ngaba ne-anger-ke nje
yabo nje naye nje kona-ke nje mengiphuzile vele ivuke kakhulu lento le ukuthi indaba laba abanye banobaba mina ngathi ngaqhuma etsheni yabo njalo-ke uhlezi ethi-ke sizohamba-ke siyomfuna ubaba-ke angaze ngiveze kukhumbule ekhaya. Wathi uzomveza kukhumbule ekhaya ubaba? Wathi uzongiveza mina kukhumbule ekhaya ngisho ukuthi ngifuna ubaba wami wakamakhathini Izibongo sengikhohliwe-ke igama. Andizi uyazi ukuthi inamandla kangakanani le channel okuyona ingamfuna izimtholo ubaba wakho. Actually wonke umuntu oseke wavela la efuna bomndeni bakhe akekho noyedwa umuntu ongakazaza amthole, akekho ongakazaza amthole. Uyabona ngobula usendaweni right la, usendaweni right impela la. Manje igaba ziyeqa ukufunda ufunde kuphi amabanga phansi? Hayi ngiqala ukufunda kade ngifunda kwaMasha eVilakazi. Yeah. Ngasuka khona ngafunda ithanda ukwazi. Yeah. Ngaseke ngasuka ethanda ukwazi ngafunda Isibonelo ngagcina ka-8. Uphuza uqaleni noba nguza uthi ubuthi uma uphuzile uvele ivuke lento okwenza. Ngifuna uku-understand indaba yokuqala lezinto ezingolidakwayo kahle kahle ngoba iyona ngqikithi yohlelo yayizwa leyo nto leyo. Sifuna ukuza ukuthi yini lena eyakushayelela ekuthenini noma eyakudrivela ekuthenini manje ugcina uphuza. Uyibona phi lento yophuzo iqala kanjani? Phela ngithi phela siqala lokho esiphuza ngoKhisimusi kanjalo eneke vele nenhliziyo yami vele nje isishintshile nje vele yabo. Ngase-ke ngathathwa-ke intombazane-ke seza leThekwini. LeThekwini-ke yila ngafunda khona yonke into. Ufika ngaki lapha eThekwini bese kukuphi usuphume high school? Hayi bengagcina ka-8 mina esikoleni. Ubusunayo umntwana? Ngangakabi na ngisho yedwa. Wawusuke waya ekamelweni? Okay. Ukuthatha ukuletha lapha ngaliphi ususwe ukuthi manje yini lenekususa ekhaya ngoba uke ngiyangakuzwa ukuthi usaba ukuntshontshela usaba ukuntshontshela abazali yona into elidele ekutheni nigcinele emgaqweni. Ngithi bengakayibhemi izidakamizwa la besaphoza njalo siza emaklabhini. Njalo-ke siza emaklabhini-ke gcina sesijwayele. Agcina-ke nami-ke sesithola-ke umuntu ngahlala la kancane. La eThekwini wathola injaza la eThekwini? Ngahlala-ke lana-ke ungagcina-ke sengiwushoshoba-ke khona lapha ePhoyinti. EPhoyinti-ke ngazwana namantombazane isiphuza kamnandi. Awukakabhemi lapha? Angikakabhemi lapha. Uyaphuza nje? Ngiyayiphuzela nje kuphela. Kusuka lapho-ke kwasuswa kwafika-ke abantu laba ababehlala leSantshotsha amakwerekwere azohlaliswa lapha eTongloke. Mehlala khona-ke ungazwana namantombazane-ke angithi uhlala nendoda lapho? Hayi bengasahlala ngithi phela indoda angihlala nayo eflethini ngayeka ukuhlala lapho-ke. Wawusuhlala lapho ungasahlali nendoda? Sengihlala eTongloke. Angithi eklabhini eTongloke amantombazane abafana nje usikhotheni kodwa sigada omunye ubaba ekuthiwa use-welcome. Niyamgada? Uyasigada lowo baba loyo ekuthiwa use-welcome. Unigadela ukuthini na? Ukuthi sihlala khona laphayana esiceleni nama-donation nokudla yabo. Uma ufuna ukugoduka futhi abiza ama-social worker ekugodukisa yabo. Mina vele-ke ngangafuni nje ukugoduka. Okay, ivision yakho yokuzohlala eThekwini ngaleso sikhathi usaphuza kuphela kwakuyini kwaku-achievani? Like you were looking for the job, wofuna umsebenzi, yini into eyayikhipha ekhaya uzeThekwini? Utshwala. Uthanda ubumnandi? Utshwala nje uba ngikhipha ngokuthi sijudane nabangani. Shuthi kahle kahle uyintokazi ngoba into esenzekayo namanje namhlanje kunamantombazana aphuma ayoyiphuzela abantu nje abangabambeki ngakubeka kanjalo abathanda ubumnandi. Hayi kusi abangabambeki. Uzwile ngitheni masiqala lolu hlelo? Ngifuna isifundo lolu hlelo. Ngifuna umuntu oyibukayo lento le uma ekhona owenza lento wawuyenza azalwe kabusha ayishintshe.
yini le ngoba njengamanje ngakasezwe mhlawumbe abanye banokuthi ngangihlukumezeke ekhaya kwakuwukuthi ngahlongo malume kwakuthi kodwa njengamanje kuwena angakakuzwa lokho ngisafuna ukuzama ukuthola lento le ngempela mina ngangahlukumezeki nje ilento nje le yababa kuphela iyona ke mhlawumbe ngazi ukuthi iyona yagcina nje singiletha lemgwaqeni yabo ngoba nje bengingekho nje right yabo bonke abantu mase ko December bayako baba babo mina ngiyasala kanjalo yabo and futhi udadewabami umkhonyane wakhe ngithi bashadile naye uyamtshela u-anti ukuthi hayi ngeke phela mina lokho nje ngalokhuza nje lokho ngikhulisana nalezi ingane lezi abahambe beyohlala lapha uma wenzani ke laba behlala khona nalo baba lo Siyanda wasewenza imjondolo lapho ke ukuthi sihlale khona wathi ikhaya lethu kodwa lapho ke laba bangilamayo ke ngobani sebeyazi ukuthi mina angeni uyakhe lo baba lona ke manje dithwa ngihlala ngakholekile enganqanyeni ikhona into abeke bayenza kuwena mhlawumbe ekhombisa ukuthi wena awuzalwa yena mawungangene nje endlini njengoba ngange wakhahlela isicapha endlini wangena yathi ngithi awini wangena wakhahlela kanje isicapha athi phela isekhaya la kusho lozalwa naye lozalwa naye akangifuni angimazi indaba ngoba wafika lana ke baze bathi abantu ayibo usisi wakho ngempela lo wathandana nomfana engangisandana naye abantu bangakholwa bethi hayi ngoba nena umpofu mina ngimnyama abantu bengakholwa ukuthi hayi usisi wakho ngempela lo wathatha indoda yakho wathandana nendoda yami yabo ngayithulela futhi lo mfana lo bathandana wamkhipha ngewindi ngathi sengilokho ngixake kuze kube manje asizwani ukuthi yini ngakhona omunye umnganami onabantu abadala wangitshena wathi usisi wakho akalungile usisi wakho ngathi yazi ngempela nje kuyimanje angazi nje ukuthi ayeni ngisho ngahamba 2 years 3 years yabo nje mase ngibona ukuthi akufika uAndisa uyaya ukuthi sihagane nje lapho ayikho into engangamenzeli yona ngisa right ngimthengela into zokugqoka kodwa mina mengicela usizo kuyena enganginiki lutho ngisho kuthiwa ngicela into yokugqoka athi nje into akanayo kodwa mina ngikwazi ukuthi ngimthengele izinto ezintsha ngimlethele ngisho ingane zakhe babengane yami naye ezenzele izinto yabo hey kodwa nje umthola nini umntwana umthola kuphi ilona umntwana ngangithola komunye umfana waseMayville le ndala ena 16 masukube le ntombazane ke ngayithola le drobheni Izibongo ziphi ingane leyo ihlala noma intombazane masukuthi leyo mfana ihlala kababayo kubo ekhomo eMayville lo khamba lo Izibongo yena ehlala noma ingane yona lihlala noma maze ngagcina ke sengena ke lokhuzane sengibheme unga ke ungena kanjani khona ungene ngenye intombazane le engangizwana nayo indoda yayo yayomakhenika yasuka lapho yazoqasha ngala kwelenye flat ekuthiwa isejamu thina ke sesiyasuka lena ke angithi uyasilanda ngolesihlanu sinenye intombazane ekuthiwa Amanda size lapha eflatini lakhe ke la kuleli flat kuhlala amakorekwere amabongo la sasingawazi ke thina sasazi ukuthi nje ikorekwere into eyodwa lana ke kubhenywa ke unga ke mina ngibhema insangu ke waqala ke lo munye umngane wami ke wesezwana namantombazana akhona la kanti useyabheka wathi mngane wami ufuna ukizwa lento le yabo insanga ayiboni lutho la insanga wawuvela uyibhema insanga insanga ngivele ngebhema hayi ngayishaya nami hayi ngayizwa lento uthi kanti nje lento ngayishaya ngaze ngavukanga kusasa ngishayela idame elilodwa hayi lokho-ke ngagcina sengijwayela-ke sengijwayela hayi lapho ngaleza ikhathi-ke nje imali-ke nje yayingasweleki wawuyithola ngokuthini angithi ubaba engane yami wayesebenza lo wengane yokuqala ngoba ngafikela kuyena yena umuntu engafika ngathandana naye esebenza-ke waphela umsebenzi naye wavela wathathwa immigration
uthathwe immigration-ke impilo-ke yaqala-ke yini immigration la mebephindeliswe emakubo lo waseMayville lo kanti umuntu onengane yokuqala ubani lo waseMayville ulo waseMayville lo yesibili lo Izibongo uye lo wayesebenza phela ngithanda mina ingane lesibili ngiyithole sengila le yokuqala ngayithola nje singihlala ekhaya usahlala ekhaya ngisahlala ekhaya le yokuqala lesibili-ke ngayithola sengila emgwaqeni la sengifunda khona-ke sengibheme wonke ungena kanjani-ke ekudayiseni ngomzimba yini yakulidela lapho phela ngithi babenganami engasasebenzi kanti uzothatha nayo immigration lapho-ke impilo yaqala yabanzima-ke lapho-ke impilo-ke ngobani ayi phela-ke ngeke yabona usune-arrest abantu kulula ungakajwayeli bakubhemisa bekubhemisa kodwa mase usune-arrest abakubhemisi kumele uhambe uyophanta yabo manje-ke hlezi ngibhenyiswa abantu hayi bo kuthiwa hayibo wena uzohlezi ulokhu esikubhemisa nje kuyaphantwa phela kuyaphantwa ungaqala-ke yangitshena-ke amantombazane ethi asihambeni selapha ematragini sihambeni siyodayisa sobuya nemali nangampela nami hayi ngiyababona ukuthi hayi mebehambile babuya nayo imali bebheme hayi bebheme hayi nami ngihambe-ke ngosuku lokuqala-ke hayi bengitshene ukuthi hayi kwenziwa njani ngisabe athi umuntu hamba ufuna wena ngithi mina akabizi mina thoma usemusha hayi impela ngathi bayakuzwa hawu lapho-ke imali-ke hayi-ke bengiyiphatha-ke okay ngosuku lokuqala nje wadayisa wenza malini hayi ngadayisa kanye ngoba ngangisaba ngithi plus futhi ngahamba ngibheme nensangu vele ingenza amahloni kakhulu nalapho manje ngibhemile lensangu mina ngikubona ukuthi nje namahloni kwamanje yini vele ihloniphise kakhulu madoda okay lokho wesibili usujwayele khona ungadlili insangu kwenzakalani hayi ngaphanta nje kahle hayi ngabuya nje no-600 shuthi kwakuyimalini-ke 100 rand shuthi wena walala ndaba u-6 empilweni yakho kwakuye kwenzeka noma wawuqala ngangiqala kunjani awusitshela i-experience yakho leyo nto leyo kunzima kodwa phela ngobani usuke uphethe imali lobo mzima usuke ungabuboni ngaleso sikhathi kodwa-ke nje kona kunzima kodwa uma uphethe imali leyo nto ayibonakali yabo hawu usahamba bayangifundisa-ke nezinye iy'ndawo lezi ezalapho phezulu-ke lapho-ke lapho beyishube ngampela-ke ngobani uma usafika bakutshengisa abantu abagilanayo amantombazane kanti bayaziwa nabantu abagilanayo bayaziwe yabo nje bayaziwa bayakuyeka nje iqhamuka umuntu ogilanayo ekubize usho phakathi emotweni yini umona oba ngithi phela uma usemusha thubi uthengwa kakhulu beqaqa upende kahle kahle ehambe ubuye uthi ngigile umuntu kanje no awuxoxa ungasho ukuthi kanjani ngoba ngifuna njengoba ngithi ngifuna umuntu obuka la afunde azi ukuthi umuntu uma engena ezidakamizweni zizomholelaphi ngoba akekho umuntu bakhona abantu abadayisa umzimba ngoba befuna ukondla imindeni yabo bakhona abantu abadayisa umzimba ngoba besenkingeni ukuthi manje sebebhekene nezidakamizwa ayikho enye indlela umuntu asengayenza ukuze athole imali useze enza into angayithandi ngifuna umuntu uma ebuka le episode afunde kahle lama-show lama episode akuwona okudlala ngidlala ngiyafundisa that is why uma ngikhuluma nomuntu ngifuna indaba ayenabo ukuthi basuka la kweza la ukuze ingane ekhaya ebuka le episode yazi ukuthi uma ingalalela abazali uma iyenza izinto ezukuthi angisho ukuthi wena ubalalela abazali ngifuna kodwa leyo ngane leyo izalwe kabusha izazi ukuthi izogcina lesimene ezinjengalesi izogcina lezidakamizweni izogcina sidayisa ngomzimba izogcina sihlangana nabantu abenzana abantu ukuthi nokuthi yayizwa leyo nto leyo that is why ngingafuni igameko ngifuna indaba ngqo manje abantu baye bengidakelo-ke bengitshela ukuthi ungambuzi umuntu embuzo kanti mina ngiyayazi into engiyifunayo futhi ngiyayazi into ezokwenza umuntu aphile nkosazana isiphi lezi igameko lezi abantu abanigila ngazo lapha ngobani laphaya kuleya moto kwakuzothatha mina hayi kushuthi idlozi nganqaba mina kwathatha la mantombazane lawa u2 plus vele wona igijimele imoto
angena phakathi amantombazane kanti lo mlungu lona ubatshenini wathi hayi ufuna amantombazane awuthiwa ngobani khona lo bhuti wakhe osendlini phathele ubhuti wakhe behambe-ke mebefika endlini-ke hhayi-ke aqala akhiphe iwayini-ke athi abashaya iwayini hhayi beliphuze iwayini-ke badakwakhe wase wamtshena ukuthi yazini mina-ke benginganibizelanga umuntu enginibizele yena nangu akhipha ubhova wenje ubhova ongaka ubhova wenje hawu ukuthi-ke sebakhomba-ke nje straight-ke awuthi-ke bakhumula-ke waqala-ke lo munyeka uthi hayi inja yamlala ithi lapho inento engakanani igazi laphuma ngamadlebe laphuma ngamakhala waphunyuka yena ngoba wafika egijima ihamba ngeyiphinti bafika laphayana amakorekwera amshaya athi lokhu enihamba nodayisa ngemzimba la nibuye bamqhuba bamuse e-police station ukuthi afike echaze isitori sakhe wafika wachaza kwathiwa woza-ke usitshengisa kuleyo ndawo wabathatha wabatshengisa lapha befika lapho umlungu usebalekile baze bamthole e-airport isidumbu sisendlini isifile le ntombazane isifile ngoba angithi ibhova ngazi unetotolozo ukubhova omngaka igazi liphuma ngamadlebe yinja yangempela kodwa kahle kahle yinja yangempela engaka ubhova awu phinda futhi kusuke lapho-ke futhi hhayi-ke siphante siqhubeke kuphanta mina useke wangigila nje ulo wemoto wangithatha wangisa kwenye indawo angathi push my car hhayi-ke nifike-ke nihambe-ke niye ehlathini-ke indawo engathi ihlathi mase-ke uyakhumula kathi ukhumule isikhwama athi hayi khululeka nje isikhwama into zakho mhlawumbe usuphantile imali yakho isesikhwameni hhayi nawe uzokhululeka phela futhi uyambona nje uthembakele elona emotweni hambe ekutshena ethi hayi mina ngu-businessman mina ngikufaka emsebenzini uyafuna umsebenzi nawe kubona ukuthi hayi cha umuntu oright lo menifika lapha nenza ibhizinisi ubeka into zakho ukhumula into zakho uyibeke emotweni athi-ke phuma ngaphandle-ke nenzele ngaphandle nenze ngesikhathi seniqeda ukwenza athi ima kancane khonta ithathayo kanti ungena emotweni uyahamba ukushiya unqunu njalo yazi ngwesibili umuntu osho leyo nto leyo akushiya unqunu njalo umuntu ogcinelana ugcina ukusho leyo nto ayishoyo ngaze ngasizwa mina omunye ubhuti umfana omncane nje ehamba ngemoto wangihamba endlini yakhe wangithathela izinto zentombi wengane yakhe wahamba waye ngoba wengisele kude wangibeka la eClaywood ngase-Claywood-ke ngase ngayihambela-ke ngey'nyawo-ke ngaze ngafika la nje baningi nje abantu izinto uma sekuba khona nomunye usisi futhi sisibhabha wanyamalala 9 months singamazi ukuthi ulaphi hayi wabuya kanjalo uhlala la e-Shelter abroad mebuya-ke uyasitshena sibemncoma abantu hayi bo wavuka muhle uphuma ekhaya athi hayi bo angiphuma ekhaya athi awubiza mangoba lapha kuleliya flat kuhlala amantombazane aphantayo athi akubize wonke amantombazane hhayi kuyabizwe-ke wonke amantombazane mase yasho ukuthi ningibone nje kade ngisesibhedlela yonke lo 9 months hayi bo yini ngathathwa umuntu la eSanjuju amthatha la eSanjuju wathathwa umuntu lana umuntu wemoto angazi uhamba kodwa nalezi imoto ezinkulu ufakile iphandle isuka la igcina la uthi wathatha lo muntu lona amtshena ukuthi ufuna i-whole night uzomnikeza 1500 hayi naye wajabula ukuthi uyaqala-ke esikhathini samanje ukuthola umuntu othi uzokunika 1500 umuntu omnyama nge-whole night hayi nangampela uthi hayi avumi uthi hayi behambe-ke beyilapho-ke la babhukha khona elinye iflat elapha phambili kubhukhwa kulona hayi bebhukhe khona-ke uthi hayi-ke ageze kamnandi uthi ubhuzi nje ubhuti ulokhu eyicofela ifoni nje uthi ageze enze yonke into uthi ambiza athi phela woza phela solala athi hayi khululeka ungabe uyilalela nje wena yabo uthe ngajabula uthi hayi cha uright-ke nje lo bhuti ajahe ngisho ukwenza ucansi hayi yabo uthi hayi alale kanti ulinde ukuthi azumeke
usimelele uthi wezwa ngento ebandayo bese uthi uyaphenduka inyoka igcwele umbhede uthi ikhanda lakhona ngazi lingangani ikhanda lakhona kanti ikhipha ulimi emunca amakhala mase ikudle namehlo yabo nje omunye embhedeni uyathuka ngasikhathi ethuka ke masiyamba ekhipha ulimi yena wavele wathuka yena wagquma bayobamba isicapha methi uvula isicapha wavula isicapha methi uthuthuza umkhipha izwi alisaphuma uthi ehamba eshaya icabheni emaloji ehamba gogo hayi babantu bevuke yini izwi aliphumi abatshengisa lapha endlini hayi abantu begijime lapho bese babona abantu hayibo inyoka egcwele umbhede uthi abantu eflatini gudu bebaleke kuphume eflatini bonke abantu uthi kulindwe iboss yakhona ke kufonelwe yenthiwa izizobona ayifika iboss mase befikile ke sebeyanyuka beyaphezulu umuntu useshintshile useyena usezenze ngazi ukuthi akayazi into eyenzakala kuyena ethi hayibo yini kwenzakalani yabo angithi wangamthola ke manje ubhizi lokho etshena nabanye exwayisa nabanye waphinde wafika ke cabanga esitshena kuleli sonto leli njengoba kulesingane namhlanje wasitshena kuleli sonto kuleli kuzayo uyashona futhi ushona ngalendlela le ekade sixoxela ngayo hayibo uyabuya ke sesizwa la eflatini sesiyabiza kuthiwa nangusisi ushonile ungene neclient izolo shuthi le wafika seyishintshile sewumunye umuntu ngoba nengeke ezekene ebona ukuthi ulo muntu engasinda kuyena hawu ke bathi bayanokha labantu abaklinayo endleni akavula umuntu baze bagqekeze bamfica isidumbu ichopho kuphuma ngamakhala nangamadlebe ubuchopho amehlo awekho sabona ukuthi awushuthi bekuyena lo muntu shuthi bemuzwa njengoba elixwayisa nabanye abantu washona kanjalo ngoba salandwa lapha abroad siwa ke nangusisi siyamazi yini mesithi siyafika ibuye ushone nje ngale ndlela le kade sichazela ngayo manje ngoba baningi abantu ababhekene nenkinga lapha ekudayiseni abanye balala yabo nje omunye futhi usile mhlawumbe uyamazi usile lo hleze efaka amawigi aqinile ekhanda awusile ukuthi baningi nangale lo ujwayele untanta nje lapha epa kongcoli ongcolayo nje inaye ke njengoba engazi ukuthi akekho right ekhanda naye wathathwa umuntu wenyoka wathathwa umuntu wenyoka ke ohamba ngazi ngemoto emnyama uthi ke hayi ambiza umuntu uthi hayi eze angavule isicapha angene emotweni uthi mengene emotweni icapha zivele zilokhe ilezi oyikhiya le steeringeni zivele ilokhe icapha meyilokha akambuza ukuthi imalini business esho athi hayi mina ngizokunikeza imali engaka ke mina asikodwa umuntu nale moto idemile amawindi imnyama namawindi wonke ademile athi hayi umuntu engikubizele yena ke nangu la uthi mephenduka wema engakanani wavele waqulekela ehlalweni mequlekela ehlalweni wamvula imlenze inyoka yangena la ngaphansi kuyena uthi yena nje waphapha manje isiphumo sibuyele eboxini layo lapho sevuza igazi naye umbhundi wemali awubekele la uthi ke yena uvele ke waqhuma ke wakhala ke uthi wavula isicapha wahamba imali wangayithatha kanti kuthiwa labo bayithathayo bashona suke kuyibhokisi ngoba nomunye usisifuthi naye wathatha umuntu enyoka yena ke wahlala ke nje iphila isikhathi eside kanti lento le iyamudla ngaphakathi wavele wabola yonke le ndawo le waze washona esiphuma izinto uphuma ubomvu nje la ngaphansi ngoba kuthiwa ifika idla amaqanda la esibelethweni kumuntu osekhaya obuka le episode ongakangeni ezidakamizweni oneyinkinga noma ocabanga ukuthi uneyinkinga ukudlula wonke umuntu lingathini lakho kuye ongakawele ezidakamizweni ungathini kuye ngasho ukuthi mina
umuntu nje ongakaqali izidakamizwa kumele engangeni ezidakamizweni ngobani masungena ezidakamizweni izinkulu izinto ezenzakalayo ongeke nawe uzokwazi ngisho uyixoxela ngisho abazali bakho yabo ezinkulu abanye abahleli nazo abayifihleli izinto ezenzakalayo nabanye ke abayitshethi ingane zabo isakhona kanti ayisekho yabo njengoba hleli nje lemgwaqeni impilo enzima abantu bayashona bengaziwa emakubo ukuthi bashona bafike nje abazali ethi uzobheka ingane yakhe kuthiwa hawu loyo kade ashona loyo ngoba abanye ke bashawa abantu lana uthothi umuntu afihle ezetholakala esebolile umuntu nabanye nje baningi nqwaba nje kade beshona kungaziwe emakubo kuze kube manje abagcina nje bethathwa iy'moto zey'dumbu kuphele kanjalo ngizwa kuthiwa laphana nabafana bayathengwa balale kufika abantu bethenga abafana beyolala nabafana bengabafana nabo kwenzakalani akazi ukudibane nendaba kanjalo hayi ibona laba amakwerekwere la wenza leyo nto ngoba even njengoba behlezi bedlingula amantombazane njengoba thina singahlali nje emaskani sihlala ngaphandle suke sibalekela zona izinto lezi ezikanjalo ngoba even ngisho intombazane mebekudlengula bakulala elo bakulala ngemumva uthola ukuthi mhlambe bawu50 bawu30 bekushintshane ngawe yabo nje awu3 amantombazane kade sihlala nawe asebephile nawe mhlambe more than 3 years behlala nawe amanye azalela obhuti babo kodwa bakwazi ukuthi bewadlwengula zeshona bekudlwengule nje ushoniswe nje ukuthi udlwenguliwe uzushone umunye nje sahlangana naye lo uSilenda egaqa ngamadolo shusa ngani noma babemqinile yini ngoba kwaze kwasa sahlangana naye egaqa ngamadolo ephakamisa isandla umlomo olokhekile ungavuleki ngoba sabize ambulance waze washonela esibhedlela lo munye wayedle amazeni bamthatha ke idla amazeni shuthi wayelwa yena yabo ngoba ikhanda lakhe lalifacakile ngathi irabha yonke le ndawo shuthi babemshanga eziteni aphinde ngathola enye intombazane beyishaya isiphambano la ileli ibheke phezulu nawo amakhondom lana ngala nangala ileli ibheke phezulu ebhoza impokane sitshela intombazane ishonile kanti cha bequlekile izimo lezi nibhekana nazo ngalo na mase badlwengula ngisho abafana ngisho umfana ekubekufica ne uhleli kuwena intombi yakho benidlwengule nonke hey nilwane phela lezi ilwane benidlwengule nje nonke ngoba nje iwunga nje ngoba hayi inosathane ngoba abanye abafana sebeyadayisa ubona umfana nje akaphanti akenzi lutho kodwa nje uhlezi semaskani uyabhema uyathunywa kanti ulala naye ulala naye nje masemnikeza iwunga futhi lento lena manje ikwenza uzwenza into ongakazi uzuyicabanga kubalekile ukuthi ikhuzwe abantu bengaweli kulento ngoba kuphila ubulwane ngale hayibo ubulwane bangamphela futhi angimfisele nje ngoba nje hlezi abanye befika maseke ngibathatha abanye mhlawumbe uthola intombazane iya mhlawumbe sifuna ukubuyela ekhaya abanye abayitshengisa umuntu uthi ufuna ukubuyela ekhaya mhlawumbe khona abantu abazokusiza ukukhulumele nabazali bakho nalokho umuntu intombazane uyayithatha efuna ukuyobhema ngayo elokho eyifake ebantwini elokho eyidayisa engayisi la kuma social worker engayixhumanisi nje nabantu abazoyisiza so that is why uthatha umuntu ufika kabhemi la kodwa uzogcina sebheme ibona ke abenza ukuthi umuntu egcine esebhema uthi mhlawumbe nje beyishayela insango uzolokho nje ekufaka kancane mhlawumbe awazi angithi ubhema insango ayithathe yena athenga iwunga ayigega ayibe uphawu ayifake insangweni eyizobhema nje uzwe le nsango istrong imnandi uthi hayibo le nsango ithenge but hayi ngiyithenge lapha
uthi hey ngeke ingilaliseni kamnandi kanti ehonga kanti ungena enkingeni selokho nje kufaka uzogcina usuza uthi hayibo lensangu lena ezime ngayibhemile isisu kunjani athi hayi shaya la hayi washaya nawe uzothi hey iyaphela ngempela lento le kanti sewusugaxele usungenile lapha waninyazwa yini besimama la kwakufika amaphoyisa la ama-security akojantshi yeah ngifika wona ama-security ke ngoba kade ngafuna isihlale kojantshi esishaya angithi besidubula ngama-rubber bullets mina ngasaba ukubaleka bangibamba mebengibamba kanjalo bebambe nabanye ngalana besimisela ngaserank hayi bathi-ke lapho ngoba amakwerekwere iwunga ifihla la kuthina la bathi asikhosehlise namalo amaphente ngobani phela bona abafana ngasiyakoloza thina hawu leli linye lavele langishaya ngelonga ngahamba ngayokwela ematsheni la basithatha basisa phansi kwebridge basigovozisa baqeda lapho basilalisa phansi basishaya ingalo zazingaka ingalo engathi ngerobot ngihamba kanje kwafika ngisho ama-security akhona ama-tomboy nawo ashaya baqede lapho bayosiqhatha nama-mafia basiqede lapho nama-security akojantshi kwafika iveni basifaka kuloyo veni leyo iveni yamakhalathi sahamba nale veni siyaxakeka thina sitshe mhlawumbe bayasibopha thina kanti bayosiqhatha namakwerekwere hayi siyahamba ngiyambona lo driver lo ulokhu ekhuluma nefoni yabo ekhuluma nefoni la ekhuluma nefoni imoto iyahamba iyongenaphi erank mebefika erank kanti ukhuluma nomuntu uyamyalela ukuthi khona umuntu eshuthi uphethe ama-drugs hawu nangampela sabona ikwerekwere lihliswe etekisini laphaya ngoba imoto yangena nje erank phakathi sathi siyabona sebebuya nayo belithi liyalunguza la ngemumva khona thina baqeda lapho basibeka embili thina bese singasangeni eDalton ngoba shuthi-ke balathi ikwerekwere thina silimpempeli nina benkayishana kamenze yaphuza umlaza ngameva sekuphele sona isikhathi sekuphele lona ixesha sesiyozwa ngayo mhlawumbe uma usamfuna usisa zokuxoxela igigaba zasemgaqweni if ufuna upart 2 yizuthi seqale wayikhomba kude wajika kodwa ugcine ebuyele nodaba oluqondile if ufuna upart 2 you can comment kwi-comment box usho ukuthi uyamdinga upart 2 makhona imibuzo onayo mhlawumbe ufisa ukuthi kulekeleleke izingane zakho ngaleyo mbuzo ukuze ziphenduleke ungabhala imibuzo ngaphansi siyacela futhi if kunabantu abathatha ama-episode behambe beyofundisa izingane ngabo othisha ngabo abazali ngiyacela before i-episode uyibukise izingane qala uyibuke wena njengomzali ubone ukuthi azikhona izinto eziyinhlamba noma ezingamahlazo singathi siyalungisa ngapha kanti sesifaka amanzi endlini uma ke ngawazi uze ube uyaqala ukuba ingxenye yethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ujoine nemembership i-membership u20 ngenyanga izokwazi ukuthi silekelele ukuthi sinqobe izinto eziningi ngoba namhlanje kungangaba ingane yakho le kodwa kusasa iqiniso lithi umzali akayibhekeli ingane yakhe ibheka uNkulunkulu kungenzeka ingane yakho igcina itholisa isimene esinjengalesi bese ungazi ukuthi uzosinqanda usithini kodwa uma singasukuma njengamanje sizokwazi ukuthi siyinqande izimo njengalezi mina igama lami nguprofessor ngidabuka kwaNongoma esigudini sabomthetho ngasohlangothini lakamandlakazi siyabonga ukuthi ube ingxenye yohlelo.